آية كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani duru saharu jumada al-akhir minye hijriya sankalu duruna ube worona do sirjiran sankalu worona bisu nyotani seginai. miladi nasaraw ka jate ba fula ani mugani saba sankalu tani fulana bisu nye o bisaba ni kelenai. ambe dawda bu masjid ar-rajaqu ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بل كذبوا بشاءة وأعتدنا لمن كذب بشاءة شعيرا. درس التمنى أنيني آية أنيا كلا مبيا ساغناك كلا أنكا لنيني يموني أنتمنى آية منون درس التمنى نمك كافر ويه في منون يني چيدن في ala ko ye munu nyini ciden fe umu nyini ni kanda yede umu foni kanda nyini ye bal kajabu bisaati munyu bila o kuma sugu foli ma uye qiyama de galontiga o de bila kuma nunu foli ma me kanda nyini te nu ye kuma nunu fo wa tadina liman kajaba bisaati shaira ne ala fana mɔgɔ min ye qiyama galontigiya ne ala ye jahannaba tasuma menenen de bila o ɲɛ. ija aratuhum min makanin ba'idi ni jahannaba y'u ye kuto yɔrɔ ja sami'u laha takhayyuja wa jafira u bɛ dimi kan u b'o de mɛn jahannaba ye ani goronto kan. wala bi درسوا كان كتيرمي ويجا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين نو جهنم بدو منو يقيام قالون تيجا كافرو نو يفلي جهنم كونو جهنم يورو كورلنا مقرنين نو سيرلم بنيونا مقرنين قيل يا أني مكتفين do ko nu fara lembe ñugon kan ku fara ñugon ka ku shiri nu bila jahannaba kono kan ne jologo kula ku shiri ñugona daawu hunalika subura ube halaki chamande ñini kata wirema ay bil wayli wal hasarati wal qaybati subura ye munye ube halaki de wole ani nimisa ani perdi. لا تدعوا اليوم شبورا واحدا ala ba fuma akana halaki kelen yere kataw yere mabide
kata aya laba mana halaki kele akano o wele kata wirema bi la tadwa al-yawma suburan wahidan wa adu suburan kathira bi ay halaki chaman de wele kana aw wirema halaki kelente de halaki chama yo de wele kata wirema qila ay la tadwa al-yawma waylan wahidan do ko kana wayla kele akano wele wa adu waylan kathira وقيل صبور الحلاق دوكو صبور يمنيكو حلاكين ولأجهر أن الصبور يجمع لحلاكا والويل والقصار والدمار من كثيركم من بانغالندو كو صبور أبي حلاكيتا أني بوني أني بردي أني غروجا صبور بنيمبتا كبوني wayla yere bone de ka bone wole kata yirema akana bone kelen wole bide aye bone chamande wole donc ko min bangalende sobura be halakita abe boneta abe perdita abe gurujata kama qala Musa li Firauna komi Musa ya fo Firauna e chogomi wa inni la adunnuka ya Firaun masbura Musa ko Firauna ne e jigi e mo halakilende ay halikan akunne e jigeye mo halakilende wala subura yede boneni halakini perdi subura kore wode halakili keleni bone kele ani perdi kala kanu wole bide aya chamande wole kataw yerema bi jannaba kono قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا يقول تعالى ألكم مسمين كرتالين يا محمد هذا الذي وصفناه لك من حال هؤلاء الأسقياء ألكم تشيدما محمد نين مغوكو نانغون نيو كلا هلم من كتنيته الذين يهسرون على وجوههم إلى جهنم مغمن النوب أفرى نيغن كونيدو كتا جهنم فتتلقاهم بوجه أبوس وبقيش وجفير وبيت جهنم كم بنيغنيا نو نيو چرولندو أني ني جهنم دملم بيكورو أني أبي غرونتو كورو ويلقون في أماكنها ضيق وبلا جهنم يركور لون فنا مقررين لا يستطيعون حركا ولا انتصارا نو بشر لم بنيغنا وتشك اللمغا وتشك يرين دمه ولا فكاك مما هم فيه وتشك يرفوني بمنا وتشك يرفو على من فورته نمغو كنانغوكا على حلالا قل أذلك خير أم جنة الخلود yala nunun kala halaw be minna ode kanyi ba ube dumeli ka arjanna sonni mo min yasoro oje kani allati uidda lil muttaqun arjanna mi ni ala ya labbe kabila al yasranya bawnya allati wa'adaha Allah al muttaqin min ibadihi arjanna mi ni ala ya lahiruta ala yasranya bawye aka jowna allati a'addaha lahum wa jalaha lahum jaja wa masira arjanna minni ala ya labbe ala yasranya bagawunye ka kuma saraye ka kuma labanyoroye alama atawhu fi dunya wajala ma'alahum ilayha awani ala yemundu majiya kono kasagin ko kallabanyoro ke arjanna yala jahannaba dewn nunun kala hala ani mugo munun beta do ni arjanna kono dumele arjanna so juman kanyi nunun de takkanyi ba ube munun ta foriye kofe ode kanyi arjanna dewnde takkanyi كانت لهم جزاء لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا قل ذلك خير أم جنة الخلد يا لني كنا قوك الله لمن فرود كنيبا وبي دوملي أرجنا سود كني وإد المتقون
arjanna minni alla ya lahidu taala nya sene bawye kabil wunye kanat lahum jaja wa arjanna keru masaraye wa mashira ni labanyoro amba fo arjanna de kani donc ni nya iranna ahli sunnul jamaa ka hakina minye ko sabati ko arjanna dilalembe Allah benembe arjanna dawunye parce que biria jama kulu dogo fana ka ko arjanna te ko la gara de ko la be arjanna da ko te sisa do ba fo fana ko arjanna ko abeba donc ni shita hali sunol jama ka haklina arjanna be adilalen do Allah be lembe al sene bagawni awa nu do nar arjanna kono fana arjanna te ba abede kuday lahum fiha ma yashaun fembe ke arjanna dawnya arjanna kono min kaduye qalidina udumelen de arjanna kono fanu tebo lahum fiha ma yasawna minan malazis mimma akilan wa mashariban wa malabisa wa masakina aw fembe arjanna dawnya arjanna kono min kaduye da mi feuna kata dumuni mi feun awa shiri feun ani son wa marakib ani yere nan kan feun wa manaziran ani lajeli feun wa khairu zalika ali nunu na nyono nin damu feun be arjanna dawnya arjanna kono dumuni feun damule mi feun damule mfini nyumaw ani ewa so nyumaw ani yele kan nan ka fe nyumaw ani lajeli fe nyumaw nunu na nyono wulu de be arjanna dawnya arjanna kono mimma la aynu ara'atin wala udunu samiyati nema dobe arjanna dawnya arjanna kono nema munu kiloma nyama dele kulu ya bara kiloma dele kume wala qataran ala qalbi ahadi awa unema miru madele katoni moshi dusukun kono fara wa hum fi dhalika qalidun abadan daiman sarmadan bila inqita'i awa nini arjanna dawndo nani nema kono udumelen de ba kono bara daimu saramadan bila inqita'i atettige wala jawala tawli wala inqita'i atebba wala yabghuna anha hiwala awa mushid arjanna den shita fe kar jannat soka yelema mugawre tala ita fe kar janna soka yelema ka ke fingo fe bi arjanna so min nay wasalendo ni tay ita fe ka yelema ka ke foye وهاج من وادي الله الذي تفضل به عليهم وحسن به إليهم أو نيا علىك الله دكاني الله دكاني على يا أفسمانتيا على يا كي ni arjana dawna na ka fasamantai ni ani ala yake nyuma yaye kata umma wali haja qala ninde ko salako kana ala rabbika wadan mas'ula awa kunni nyallahi dum minye ni ala ya bila yireka arjanna dawnye wallahi dum arjanna dawbe ala nyinin kala Allah do ko malikiyaw debe arjanna dawn nyininka ala malikiyaw debe ala nyininka arjanna dawnye ay la budda an yaha an yakuna la nyine munye ala fuleka nillahi dum min ta la budda nimbe kede abekede shikasitala wani ibn Abbas kana la rabbika wada mas'ula ana ibn Abbas bolo ko aya min fulani nye kana la rabbika wadan mas'ula yaqulu ibn Abbas ko salu alladhi waditakum yaqulu salu alladhi waditakum ku ubafu mu'minu ya yawmal qiyamah don aw ala yamillahi tawiye ayala nyininka ala aw qala wadinakum ube ko ala bafuye buna bas ka tawsiri ko ala bafuye nyemillahi tawiye millahi tarauye aye anyininka ube aw qala wadinakum ne ala yawlahi ni minye ayinyininka ala nunun ziz mbabu asirafe muna bas ko la yere de benin fuye nyillahidu min tallahidu min tarawiye ayin nyinin kala ube nyillahidu min tawi ayin nyinin kala nka bo ashrafe wa qala muhammad ibn kabi al-qurazi fi qawlihi kana la rabbika wadan mas'ula muhammad ibn kabi al-qurazi wa fanakun ayat tawsirila innal malaikata tashalu lahum zalika kom malikaw debe ala nyinin kan ninna mu'minu ye
ko munu yereta ala nyininka ko malikaw de be ala nyininka uye o fana ayawreke akasahidu rabbana wadkhilhum jannati adin allati waditahum ko anana yawre kono suratu kafir kono malikaw ba fantige ala mu'minun nunu udo arjanna kono udo sigi arjanna kono arjanna mi ni Allah do ta uye wa qala abu hajim ija kana yawmul qiyamati abu hajim ko konni qiyamah don shera qala al mu'minuna rabbana amilna laka billaji amartana fa'anzil lana ma waditana konni qiyamah kera ko mu'minu ba fo antige ala iya nyamra ni minye jiya kono anya ke awa iya lahidu minta anye abu ashrafi ko mu'minu ba fo ala antige ala iya nyamra ni minye anya ke awa iya lahidu minta anya abu ashrafi fajalika qawluhu wadan mas'ula akode alaka kumanye ni lahidu de nube ala delala qiyama wa hajal maqamu fi hadhihi surati min dhikri an-nar ثم التنبيه على حال أهل الجنة نين جو يورو من فلن ni aya kono ni sora la ni ala ye tasuma dunke ufo o kofe anana hakli jige arjanna dunke ufana kala halala nimbe komi na nyogona na suratu safat kono chogomi kama jakara tala fi suratu safati hala ahli aljannati wama fiha min nadratin wal hubur tumami suratu safati kono alay arjanna don kala halafo anu ben nema minna anu nu ben nisonja minna summa qala qafi alako azalika khairun nuzulan am sajaratu jahum tumami ayala yo fo arjanna don kala halafo anu ben ewa nisonja minna la yo fo suratu safat kono akoyala ni arjanna de kanyiwa ube ni arjanna de kajigi yoro kan dunan fana kanyiwa am sajaratu jahum ube jagoma iri kera munun ka dumuniye ode kany minye jahannaba dew inna jalina fitnatan lizalimin alako jagoma iri ne ala ya ke fitna de la jarabi de tonyali kelawye innaha sajaratu takhruju fi asli aljahim aw minye ewa jagoma iri nye iri dodo abebo jahannaba yerede chamanchelay telun haka annahu urusu sayatin iri njugu ya koso niya awa ayiri bolowe ya dawnya be komi shaytan kunkolo fa innahum la akiluna minha awa jahannaba daw ubidumuni ke kaboni yiri de la famaliuna minha albutuna wu kono fala summa inna lahum alayha la sawban min hamim o ko fe nu yenin jagoma yira yindin ndu ku kono fo ala ube ji juman ewa miyaka ka nyagambi naye jahannaba jikala ode be miyaka summa inna marjihum la ila aljahim o ko fe ko sagiro teke kata Hiroshima ni jahimate tukuni innahum munyanni la shenin jahannama dawma ulufle alfau abahum dallin uyufau fililun suru fili bantiadeka wa hum ala asarihim yuhrawun ufana teleyara katugu ufau ko sira jugu inko ani o fili bantiasira ode wulla se jahannama ma wala aya min fule ka foya ni ala tasuma dunka ufo o kofe anana hakili jigi jahanna arjanna don fana kala halala wonyo na suratu safati kono ala arjanna don kala halafo o kofe anana jahannaba don fana kala halafo ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل يقول تعالى مخبرا أما يقو يوم القيامة ala ba fo masamin koro talendo abanki bariya min beke qiyama keneka min tagiri al-kuffar fi ibadatihim mi nye kafiru kaddusu kashi min beke qiyama keneka nu yu kabbato fi munum bato kafara alaka man abadu min dunillahi min al-malaikati wa ghayrihim uye munum bato alatana munum bato munun ta ye malikiyaw de ubuluna nyogono
وبدو سكاسي من سورة قيامة كنا كلا بنان كباريان ودي مشركون مين مغنيوما دي باتو مين أو الشيخ دو دي باتو مين وليجي دو دي باتو مين قبر تيجي دو دي باتو مين ملكيا دي باتو مين جنة دي باتو يوم القيامة دو سكاسي من بمشركون كافروا سورة قيامة كنا كلا بنان ودي فوق أبان كباريان ودي فقال لكم ويوم يحصرهم وما يعبدون من دون الله ako yomal qiyamah do ne ala be mushriku kafiru mbu be fara nyogonka anunu tumbe munum bato ala tana munum bato mbu be fara nyogonka qila huwa isa wal uzairu wal malaikatu do ko ni nye jonye ko isa anu uzairu ani malikyo parce que nasaraw ye isa bato yahudaw fana ko uzairu ye ala denyo do ya bato maka kafiru fana do maka kafiru mushriku ye malikiyaw bato do ko ala be malikiyaw isa wude na taru anu ujeri ewa ani malikiyaw kunyininka yala munun fule mushriki munun fule ni kafiru munun fule ni ya au bato kaw fara ne alaka ube u yaw bato kunne alaka bato lutoye au de wunya maryawa فيقول أنتم على بافو فيقول أنتم أدللتم عبادي هؤلاء ala ba fo bato fen nunuma yala awde munu nyu bato ube jolendo ala bu yirela yala nka jo munu fulen nununya awde yen nunu filiwa ko ka aw bato kanne ka bato litoy ube nyininka donc fengo fen ni ya bato de minya ala tanay ni ya bato ka fara alaka ala tana bato la be yomal kama de bebe nindu sukasi soro uye munum bato ala be ulu nyininka be jole ne ka jo munum fulen nun nyune ala awde yun u filiwa antum adalaitum ibadi haula nka jo munum fulen awde nunun filiwa ko kaw batowa amuhum dallu shabila ube uyere de filila kabo shiraka nu yere awde yu filiwa ube uyere de filila kabo shiraka nu yere ni awte mushriku be nyininka nena قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا آية لكتايا لبا فيقول تبارك وتعالى للمعبودين على بافو باتو كلون منو نيفن باتو انتم دعوتم هؤلاء منو باتورا على بافو لوي انتم دعوتم هؤلاء الى عبادتكم من دوني يا لاودي نونو ولا كتاو كباتو مكن على توي ام هم عبدوكم من تلقاء انفسهم من خير دعوتكم دعوه منكم لهم ube uyerede yaw bato nu yere kasuraw mu wele munu nye fengore bato ka farala ko be nyinen kan kama qala allah ta'ala nimbe ko min ala ko masamin korta lendo wayja qala allah ya isa ibn maryam waqti fo ikam manto nye waqti mi yomal kama do ala ba fo isa aba fo isa maryam denke anta qulta lin nas ittaqiduni wa ummi ilahayn min dunillah yala ede ya fo mo ye jiya kono wa ku ka eni ibba u kaw filam min bato fem fulaye kanne ala toyewa qala subhanaka isa ba fontiga la seniya biye ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi ntigala ate daga ne ka fem fo ne ka hakete minye ne ka bato te ne ka hakewo ate daga ne ka fem fo ka hakete minye in kuntu qultuhu faqad alimtahu ala na yasuru ne ya fo ku ukan ne ni mbamina ka ke bato fem fo kan bato ala ye bado kabaw na yasuru ne yo fo ala bado kaba ta'lamu ma fi nafsi min benne isa nin kono ala bado wala a'lamu ma fi nafsi kam min be ala nin kono ne to do de ni kibariyala ahli sunna wal jamaa ibadam be kata ala makhfi khabar mais ninte ala ka togola nafsi te ala ka togoy mais parce que ko do be mankuto do be
kibariyali la ube se ka fo alaka me ute se ka ke ko alaka togo do banka bankutudo daimu dahara donc ala ye nafsi sabati ayere la ya ambe nafsi sabati ala la bima yaliqu bi jalalihi ate komi nimmin be danfe unade kana no jatemina alaka nafsi min fulani nyani nafsi min nimmin be danfe una ko kele unte mo shite nin chogo do na ayere kelempe ute bima yaliqu bi jalalihi min be nen nin kono bodo me min be e ala ninna ne to do de innaka anta allamul quyub e ala de be ko dogole wundo ma qultu lahum illa ma amartani bihi awa nema foyde fuye fo yi nyamra ni minye nyode fuye mi ukane bato kum mba bato ne mo fuye da eye min fo ne doro ne ode fuye wala obe suratul maida kono wali haja qala ta'ala muqdira amma yujibu bihi al ma'buduna yawm al qiyamati ninde ko sala yanki bariya ya fana bon munum batora nu nyinin kara nka jom munu fulen ninye awde yu wele kataw ka bato maba ube uyerede yaw bato nu yere ka suraw mu wele munum batoro ka jabu be kemunye qalu subhanaka munum batoro be ala jabu ba fo antigi ala senya be e alay e ala senya lendo fengure ka bato ka fara e alaka ma kana yambaghi lana an nattakhija min dunika min awliya amanka awnye anka bishi nyogo wore mina minte e alay amanka unye anka bishi nyogo wore mina ko oka ambato minte e alay qarali aksaruna bi fatihi nun bun kasiru ko ako kalambaga chama qur'ana kalambaga chama yenni aya kala bi fatihi nun kan nuni nke fatahay bi qawlihi nattaqija min dunika min awliya kalambaga chamanya kala bi fatihi nun ay laysa lil khalaiq kullihim an ya'budu ahadan siwaka niya kala bi fatihi nun akore munye ate daga danfen shide danfen be ate daga shiye ate daga danfen shiye aka fenwore batuni e ala tanate ni aka e ala tanabatu ate daga danfen shiye ay laysa lil khalaiq kullihim ate daga danfen beye anya abudun ahadan siwaka ukafen wure bato minye ala tanai ote daga danfen shiye la nahanu wala hum awunte ulute ni yake bi fatihin nun alla nyini be keninde ate daga danfen shide akafen wure bato ni alate awunte ulute danfen shi fa nahanu ma da'unahum ila zalika awa uyam bato liminke kafara e alaka amu wele katama de aw mu wele katama de bal hum falu zalika min tilghai anfusihim yerede ya kenu yere min khairi amrina wala yuridana yerede ya kana yere kasura munya maryama jenai wa nahnu buraa minhum wa min ibadatihim awa ambari lembe kabuma ambari lembe kabatuma amma mo nyamara mu bilala ambaru lembu yerema ambaru lemu yanka batulin minke kafarika kanfara ika ambaru lembama kama qala taala abekum ni alakum masamin kortale o yawma yahsuruhum jami'a alako yawmal qiyamah ko ala bebbe faranyogonka summa yaqulu lil malaikati o ko fa la ba fo malikawiye ahaula iyyakum kanu yabudun aw ma ala ba fo malikawiye nunun tumbawde batowa qalu subhanaka malikaw ba fo antigala senabe ay alay utunta am batode am munyamri ala donc wala ni nyekkalan ko folo bi fatihin nun ate daga danfen shide aka e ala tanabato aunte wulute awajibilen be beka ya ala kelempe wure bato nunye awa bi fatihin nun wa qara akharuna ما كان ينبغي لنا أن نتقج من دونك من أولياء بدم النون منكسر كو كلام باورو يا كلا وچولا أمان كان ما كان ينبغي لنا أن نتقج من دونك من أولياء أي ما ينبغي لأحد أن يعبدنا فإن أبيد لك بنيا كنتقج بدم النون أبي ساقي كتا منم بطور أبي ساقي كتا ولودما أي ما ينبغي لأحد
amanka mugoshiye anya abudana amanka mugoshi aka umbato afamura amanka mugoshiye aka umbato aw nyere e bato bagadew aw nyere be hatagi kata e ala dema amanka mugoshiye aka umbato ne niya ke be fatihi nono ateke ewa ulu doronyere mana te daga mugoshi de ye kafe ngore bato min talay awunte ulute me niya ke no tarija ate daga mugoye aka umbato kaye ala toy parce que aw nyere ye ka jonunde fugara uileka anyere be hatagia kata e ala dema wa hiya qaribatul ma'ana min al-ula aw bunkashiri ko har nin kalanco ko fulana min fulani ko afana mana kasuru foloina walakin matta'atuhum wa abawhum aw munya mariya ukambato de uyere de yam bato nu uyere aw manka bato nyere yuka jonunde a hataglende be kata me walakin matta'atuhum wa abawhum minya to uye fenwore bato ka faraya alaka awunte aw munya marama jenai me e ala yere de ye damu duma anu faw jinya kono ay tala alaihim al-umru hatta nasu jikra u shide we shi janje soro jiyan kono kallafiya soro nema soro la unyenana e alako u ye fenwore bato ka farika ma munya marade ay nasumma anjaltahu ilayhim ala alsinati rusulika ala alsinati rasulika min da'wati ila ibadatika wahdakan la sharika laka unufaw iye shi jambun duma jiyan kono kadamu mun duma jiyan kono de odi unyina e ala ye min jigi ika ciden nenka ko e ala kelemto ka bato foi kana bato ka fara ika inyina no do ko unyina no do ko nu yere ye fengore bato ka fara kam awunte wa kanu qawma bura awa utunye mugo ye fana mugo halakilunde tundo mugo halakilun tayla ay halkan mugo halakilunde tundo wa khila la khaira fihum do ko bura ukera mugo de hera tuntula ulude kera mugo ni hera tula ube ulude kera mugo ye nu halakilendo aw munya maria wala mugo na pengo fe na batorale alema mugo nyamare ka bato ama jeni aka bato fanai o tigite tagute yomal kama do tigi foi toka emi nya bato ka fara alaka de halakibe ede ka qiyama mushrike mbe ede ka ede bedo jahannaba kono me min batona aminya mariya koy ka bato ama jena ka bato ye foi toka lagara emi nya bato ka fara ka kunko be ede bolo me bato fende ni e yere de ye mugo wele kati ka bato ma a ube mugo yi e bato i jena no ye i daji beta sujudi be biye kulunkulu be ke koro dafale be keniye ube ewa sawu ewa da inyana i koro ko kantige ye ku jole boye e yere jena no ye ere to ko taguti awa qiyama do eni ka bato kelawa bebe de do jannaba kono eni ka bato kelaw bebe do jannaba kono me munum batora uluma mugo were ko bato uma jeni uka bato li nyefana ulu koni foyte uluka uluma bonendo jannaba ma foyte uluka emi nyu bato ede beta jannaba me mugo ye mugo wele kata ika bato dema ube ayi bato ki fara alaka kalaka hakke do di e yere ma yisigile jena noye isaro ka fana yomal kama do ani mugo yi bato ki fara alaka bebe fara nyon ka jannaba kono alaka ngisikantanga فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. قال الله تعالى ألاكم مسامين كورتا لندو تمامي ويمون فرا ألاكا ويايرا أو مونيا مريا eyere ala de ye damu min do nu faw ma jian kono nu ye si dan choro de ode yinyina iko iye min jigi ci ka ci den nen ka ko yala kelempe ka bato foi kana fara ika jenyogonti la yinyina no do ko yode toy awunte tuma min nte munum bato ye ni fo ka bato kelawi ala ko faqad kajabukum bima taqulun munu nye bato like ala ba fuma ewa awu ye min fo ko awtumbe nunu de bato ku yawu nyamaru ya ka ku bato ufule ka ugalunte ga yaya de
أي فقد كذبكم الذين أبدتم من دون الله فيما جامتم أي من قالوا فأتم باك كالمنون باتو على تنا منون باتو أكا قالوا فلا ولوف لك أو قالوا تغياد أنهم لكم أولياء أو ناتم با فجيان كنا تم با قالوا فجيان كنا كو أو كباتو فين نون داو كبشي نيغون ويه أوا قياما يا وأنهم يقربونكم إلى الله جلوفا أو تنبغلون فمغوية كاو كبتو فون نون دباو غير على لايا وفله كاو غلون تغيرا وجوله ودي تفوهاريا وبافو منو مكو شيغو دي كوم ما باو دي كو وليجو نكو كو دي كو يوم القيامة هارون نو وساليرا من كدرو كو يا ابي الجنة كو كارسا ساليرا كو ابي الجنة ube ko mugo ye karasaka kalandende ko ye arjanna dende ko te jannaba ye do yere ba fo ko arjanna kilebe wulu bolo la hawla wala quwwata illa billah ijalam tastahi fa fal mashita imamuna maliki ti akam wata kono akonni te malo ya ite same fin ke min kadiye ibe fende ke min kadi parce que ite siralanye ite malo ya ite same ni mo keraw chogola doro fereta yere la fereta dala awa no tigi mu fengu fofana na afoli kakao samete maloyate ala nya siranyate arjanna yode yomal qiyamado ulul azmi cide mununye ulul azmi nu u kausa cide mbeye cide nduru abe ba fo nafsi adama ba fo nafsi Nuh bafu nafsi Ibrahim bafu nafsi Musa bafu nafsi Isa bafu nafsi walijuni ma bani shegu sorola e bolo ko ale ka kalande unte jani ñogo halaki ni ñogo nege ñogo halaki ani ñogo nege mugo mi yere ñini min be qur'ana kono ka ñini ka barake nay min nana ciden nen ka kadisa sahle kono ala kola ala batokola ka ñini ka kaka ni sara nin chogola qiyama do foitiye ninin dusu kasite yika sheguni kam mabani wolijo ala ba nyinin ka ba fu netti ntiga ala manya mariya akimbato ma foye ma jenay ari jolara ba fu ewa eye min bato jinya kono ka ki ka bisi nyogo jinya kono ya galon fo ko e ka wolijo e ninde e ka bisi nyogo ninde ya galon fo ko ninde be egere alala ko ninde be ala deliye ewa afule ki galon tege yade I jole ibe munke yawma ya'addu jalima la yaddi yaqulu ya laitani attakhadhtu ma rasuli sabila ya waylata lintani lam attakhidh fulana qalila laqad adallani an dhikri bada idi ja'ani wa kana shaytanu lil insani qadula o bebe ni sura kelende law ala ko yomal kama do ko to nyali kala min ke bennin ko sugula ni nyamma bayde ni nya shegu yede ni nya waleju yede e wa an ka kobe ninde bolo la garade an ka jani nan ka la garabe ninde bolo de iye ciden tabila iye ciden ka sunna bila ya tabila ala ko yomal kama do e bi bolo fulade ki bolo kelente de ako yomal kama do to nyali kala ba bolo fulade ki abannata ya nakannata hari ntum be jiankono ntum ka sira mina ka fara ciden ka ciden ni sira minna na kinto je hari ntum ko mina abin nimi sabenne de hari netun kana karasa mina ka kinteriye ale de ne fili tumami alata nana nema ale de ne fili kabwaka ya waylata lintani lam takhju fulana khalila halaki benne de isa hadi netun kana karasa mina ka kinteriye laqad dallana ni zikri baraji ja'ani tumami ala ta nani male de fili kabwaka akanu lamede wa habiyawde do nen kadide ubetende de ko baw fili ni kuma abenni sagu tulo la qiyama kene kay akana ala ta nyini bane qur'ana kono akana tugu ciden ka sunna ko bane nabi nyimo yu yere nyini yoromi ciden yu yere nyini lomi ko nawsi mogo na soro e bolo mogo min do fana la batola yere ta chama fasiri ala sosola ute sali ute su ute ta hiju yorola ube ala soso sugu bela ko junubu te fenke wulula
o de beta jo awnye nabi nyuma nu ka bato fo ala yere yu tanu ku majamu qur'ana kono ku la senia ulu betu yere nyini yoro mi kon nawsi awna mugo soro jamana kono ya ni nyugo halaki be ni afrikiya ka nyugo halaki doro ki ka jiya tiya ki ka lagara tiya ko ka jiya ba bulan ka lagara ayi kontre ika jiya tiya baga fule ka lagara tiya baga fule abika jiya de tiya ki lagara tiya ajiya aka jiya tiya lendo na sara nin ka uya ka jiya tiya ka lagara tiya awala basaga tilo la qiyamadu awa ufule ka galon tiga yade aye min galon fo jiya kono uba ugere ala la dew ube surnyari donka nyu uballa do arjanna kono ufule ka galon tiga ya nimbe ko min ala ko ayawre kono o man adallu mimman yadu min dunillahi ala ko mo juman firileno akum mo sifililen de kam mo bo minye fengure bato minye ala tanay man la yasajimu lahu ila yawmil qiyamati min tesheki jabi fo kata qiyama wa hum an du'aihim khafiluna aw abake kam munu welew hakli taka welelu yerela wayjahu siran nasu aw nibbe farla nyon ka qiyama keneka kanu lahum ada wa kanu bi ibadati mukafirina akabato fiumbe kawma jugude awa atum nyu bato limin ke jiyan kunu uba fi surwal yafana ba fa tunta am bato fa qawlu ni ala koya fama yastati'una sarfa uqalana fama yastati'una sarfan wala nisra awa utesheka janga kata utesheka yelema kabu yereka aw uteshek yere deme fana ay la yaqdiruna ala sarf al azab anhum wala li intisar li anfusihim utumbe nyumunum bato uka bato feun tesheka la jaba yelema kabuka ewa uyere fana tesheku yere deme nube kishi ema halakia etu nyem bato jial ale tesheka atesheka la jaba si yelema kabuka qiyama ewa yere fana sheshitiye dabale shitiye qiyama keneko ni beshek yere defa oye kaminale ni ka halakile ko bekita fo bane bekita ke ala na nyana bolla gara anyana boli ye munye etumbe min bato jiya kono atese kala jaba yele makka boy ka qiyama kene ka yere tese yere deme ibeta jannaba de kono o manye jele mu minkum awa ala ko ni mo mi nye mushriki yake awla ay yushriku billahi la ñine yode o mañu jil mu minkum la ñine ni mo mi ñe ewa fengore bato ka faralaka ni mo mi ñe mushrik yake awla nujiquhu ajaban kabira qiyama ñana boliye mi ñe ne ala batigi la lene la jaba mi na kabbu ko sobe mushriki ta ñana boliye wode qiyama kenaka abe ñana bora qur'ana kono yaw ala ko ni mo kera mushriki de ka fem bato ka fara alaka ka fengole ka fara alaka ka dafalen ke fengore ka fara alaka ka tankantigali ke fengore ka fara alaka ka sujuru ke fengore ka fara alaka ita nyana boliye minye qiyama nujiquhu azaban kabira ne ala billahi ne la jaba la qiyama kene kay la jaba minna kabbo kosobe aha وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين أو على بانك باريا ko ciden cide temena ni ale ala yuci ko ubbetum be dumuni de du ubbetum be ta sugu de la kata ukamma ko nyana bolike kata ukasa ni fere ko ka balawu nyine nim foro munna parce que temena la ko fe maka kafir ko konni nye shi ciden sugu jumaye na lebe dumuni du ko be dumuni du chokome abe hatagi kata dumuni ma ko be hatagi ala chokome abe ta yala sugu fanala kata sanni fere ke ka kamma ko nyana boy munna alama na fulo fara nyogon ka jiga ka ube alaka na go forodo de mo ka yala no fe nit kungo ya mina yoro mena dumuni ke okono tumamu yoni mfala yu jabi odela ya akwa le ciden cide temena ni ala ya ci annahum kanu yakuluna ta'ama ku betumbe dumuni de du
ويحتاجون إلى تخذي به وبيتم به حتى وكبلوا دموني دلا وداتو لكم ما رسلنا قبلك من المرسلين على كتيدما نما تيدن تي إني إلا إنهم لا يأكلون الطعام فبيتم بدموني ددو وتم به حتى وكبلوا دموني دلا فنا تيدن تيرا إني ويمسون في الأسواق أو وتم بتام سقولا فنا وتم بتا سقولا فنا لتكسب وتجارة وتم بتا سقولا فنا دي كتبارك كجاوك وليس ذلك بمنافي لحالهم ومنصبهم ونوكا لا حالات نيغون غلاو ونوكا اوا جويرون تنيغو سيرالا ala ka cide nyinye nkata sugula nkata barake mbinka balu nyini chogomi ubi nkata jago ke sanni fere ke mbinka balu nyini chogomi oni ka cide nyate nyogon siralla oti ka cide nya wuli fa inna allaha ta'ala jala lahu min as-simati lihasanati wa sifati lijamilati ka cide unto beta sugula ubeta barake ube sanni fere ke onu uka joyoro nuka la halate nyogon bila parce que uka cide nya min fule ninye ala ewa mankutu nyuma simati lihasana taman se nyumau wa sifatil jamilati ani mankutu kenyu wal aqwal al fadilati ani kuma nyumau wal amal al kamilati ani ewa kuma dafalin wal qawariq al bahirati ani kabako ko munun nube hada maden dusuku ibe corona fili kabako mununa nute hada maden donila ala yo chaman de ke ewa ciden nununya wala adillati jahirati ani dalila bangalun ما يستدل به كل جي لب سليم وبشير مستقيم أو تامان شيء منو مغو ni hakili nyuman de bila ika hakili kanyi ika dusukun kanyi atile lendo ewa nunum ba yirila ka delila yirila ala sidiqi ma jaau ka fenci nyatiya yirila femmi ma jaau bihi min Allah cidew ni minna na kabo alafna ba ci nyatiya yirila mana cidew beta bara min ke sugula beta sanni fere min ke sugula ala mutotewo ala yetta se nyuman do duma kamman kutu nyuman do duma ka ewa kuma nyuman mbula wuda ka bara dafale ni bara timelo nduma ka kabako ko duma ka delila bangale nduma min bayira nunun beta sugula kuma nyogode ube bara kede ube sanni fere kede men nununya ala ka cide wunje delila munun duruma unante kelenya hakilima be bodo min ka hakili kani idduskun kani iyere bado tamanse dira nunuma delila be nunun bolo munun bayira konnu nunu unu minna nakabo ala fe cinya de do ونذير هذه الآيات الكريمة قوله تعالى ni aya nyogona ala ka kuma suratu yusuf kono wama arsalna min qablika illa irzala ala ko cidema ne ma mo si ciden si ci enye fo abe hada madende abe ci abe hada made nuhi ilayhim min ahli alqura ni e wa ciden ci de cinye abe ci ni ne ala ye wahaw ciuma e wa abe duguba mo ne ma malika ci mo simaw jama kulu shima teme jiyan kunu ni ne malika ciuma ne ka mo ba fo ko hari ewa min be ci hari ni ala tun kam malika jigi wuluka ne ma dele ka malika ciwo ci den ci de cira be ce ewa be dugu ba mo be bora dugu de kono hada ma de ndo nu cira ne fana cira makan kauma uman ka ba ela ci den ka ke hada ma denye ci den ka dumuni du ci den ka ta sula ka ta makonya na bo madda mina ela ci den ci de cira be kera ni to dela وجعلنا بعدكم لبعض فتنة أتصبرون أو ne ala hada madon ne ala ya wulla jarabini nyogonyede اختبرنا بعدكم ببعض ne ala ya wulla jarabini nyogonye وبلونا بعدكم ببعض ni la alama man yutin mimman yasi ne ala ya wulla fitna ni nyogonye kawla jarabini nyogonye pour ne ala ka bange mogo ye munu be ken ala bato bagaye ona bange mogo ye wona do munum be ken ala soso bagaye ona bange mogo ye wona do wali haja qala wa kana rabbuka basira ninde koso ala ko ayal laba ko itigi ala yeli masade do abe fembe ye ay biman yastahiqu an yuha ilay ala abe beye ala nyabe bela mogo min ni cide nya kaka ala bido abike cide nya mogo min ni cide nya manka
ala bido iteke ala ka cidenya nimbe ko min ala ko Allahu a'lam haysu yajalu risalatahu ala ba ka cidenya do yoro mi ala bodo koy wa man yastahiqu an yahdiyahu Allah liman arsalahu bihi awa ala de yeli masabe be ya nya be bela ala be mogo do fana mogo min ni kanda kaka ala ye cide unci ni minye mogo min ni kanda kaka katama ala bo fana do o man la yastahiqu zalika mogo min fana ni kanda manka cide unci rani minye mogo min ni kanda manka na ala bo fana do anni iyad ibn himari anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam anana iyad ibn himari bolo ka bo cide mbolo la ka taruna kisibaka yaqulu allah ta'ala ala ko masamin kortaleno inni mubtalika wa mubtali bika ala ko cidemma nebi elal jarabi be mo la jarabini fana be elal jarabi be mo la jarabini wa gadi khuyira bayna an yakuna an-nabiyya malakan aw abudan rasula faqtara an yakuna abudan rasula makka kafiru yemin fo kunna o forotun kake ye cidembulo ube alaka na foro fara nyogon ka jigaka anyin nin fo kateme ala ya ciden bila kaswala akwai yalin kikan nabi nyuma masakila madewa uben kikan nabi nyuma ala kajo abudan rasula faqtaran yakuna abudan rasula ciden yire ya sugantiya ne ka kika jonye dro ika cide men masakaya ni mara na furo ndawfe ala ya ciden yire bila aswadala nkiken nabi nyuma masakila madewa uben kikin nabi nyuma alaka jo alaka chide akunke alaka jo alaka chide nyore subhanahu sallallahu alaihi wasallam aha subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik ayatan kale a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم